Ngayong adlaw Cebu and the rest of Central Visayas. Kini si Joseph Antisa sa Philippine Information Agency Region 7 and welcome nining ato ang special kapihan sa PIA karong adlaw. Live kita karon sa atong mismong official Facebook page sa Philippine Information Agency Region 7 ug sa nakadaiyang mga Facebook pages sa atong mga information centers dinhi sa Central Visayas kana naglangkob sa PIA Cebu, PIA Bohol, PIA Negros Oriental, and of course ang PIA CQ4. So welcome also sa ato mga followers, sa ato mga viewers, sa ato mga media partners nga nagkataog nagpaminaw, and especially sa ato mga media partners nga aniya sa atong buhatan diri sa Gorondo Avenue, Cebu City. Ug samtang gado natin mga pipila no ka mga advocacies, mga initiatives ato mga nagkanalaing nga mga gobyerno or ahensya sa gobyerno aduna usab putay lain nga makuyog karong adlaw aron ipaambit ang usapod sa ilaha mga services sa kadaghang mga serbisyo nga ilaha mapaambit ila pong ipadayag ihatag ang ipaklaro ug unsa ang kamatuoran sa mga butang-butang nga kinahanglan nato nga mahibaw-an sa ato ang mga services no. Karong adlaw, usa sa ato ang hisgutan, mao ang kining atong hinabang. Hinabang dako kaayo ni siya na simple nga word no, sayon paminawon pero kung ato ang hinuklogon, gunahon nata o nadabot pa kaha ang akong hinabang. No, nitni abot bagyod sa ato ang mga Pilipino dili ni siya bag-o ang social services, ang pagtabang sa laing tao, dili na siya okay, kitang tanan nakita nato no. Evident kaayo ni siya sa mga pipila nga mga panghitabo na sinati nato dinhi sa Central Visayas yung kinsa to nagkalisod and apektahan sa kalamidad, automatic mitabang ta, mitunol ta. Makakita ta dayon og mga Gcash sa ato ang social media post nga ganahan mo nga mo paabot sa inyo hang tabang. Pwede ninyo ipaambit, ipadala diri, send lang mo og Gcash. Ang pangutana, niabot ba sa nanginahanglan? So karong adlaw, kuyog nato. Of course, we are very privileged no nga gikuyugan kita sa mismong Regional Director of the Department of Social Welfare and Development Field Office of Region 7, si RD Shalane Sir, maayong buntag og salamat sa imong pagkuyog na mo dinhi sa kapihan sa PIARD. Maayong buntag Miss Josette, maayong buntag sa tanan mga media partners o sa tanang nagtanaw karon sa kapihan sa PIA. Maayong buntag usab sa aking kauban dinhi sa studio. O aron mahatagan po ta og no motivation ba, inspiration nga okay ra gyud nga mo tabang ug unsa ka importante ang pagtabang sa mga individual o sa ubang mga organisasyon aduna pa tay kuyog karong adlaw from the My Refuge House Ministry no, the Therapeutic Aftercare and Advocacy Manager Ms. Jedaya Rose Donyos. May buntag pa. Buntag sa tanan. Thank you for giving us the opportunity to be here. Just as I highlighted earlier, no, kuyog na to again ang taga DSWD, represented mismo sa ato ang regional director and ang ato ang representative from a facility, no, nato dili sa Central Visayas aron hatagan og importansya or ma-highlight gyud og kini ato mga hinabang nga kitang tanan makaingon po ta og asa ra man to bisan kita no nga naa pa sa gobyerno naa pa sa pribadong sektor empleyado or dili makaingon ta asa ra man ako ang hinabang lagi pasalig sa ako ang aningon man nga kani mga tawhana na ay gipaabot karon RD. I would like to ask before ta pupadayon nining ato ang portal nga atong ipaambit, kumusta ta? I know that the DSWD or the Department of Social Welfare and Development works so hard. Naatay dako ang ato ang budget no sa paghatag og tabang sa kadaghanan sa katawhan labi na kato ng kinahanglan. But I know of course nga naabot tayo mga tao nga naglihok sa ilahang kaugalingon aron pud nga makapaambit sila sa ilahang tabang dili lang ka sa DSWD. How are we now on it, Artie?
Thank you very much. First, about the DSWD, kumusta mi? Doing great. In fact, yesterday we launched the Walang Gutom Kitchen, the first outside of Manila. And maybe later we can talk a little bit about the Walang Gutom Kitchen. We just finished the cash relief assistance, the emergency cash transfer for disaster victims. So, tuloy-tuloy, ongoing yun ang atong mga pagserbisyo sa Department of Social Welfare. But today, I'm excited with PIA Kapihan because we are going to tell the public about the Kaagapay portal donations. Excited mi mo pahibalo sa katawhan nga ang katong gimension ni Miss Josette nga bisag kinsa na lang moingog donate here na yung mga GCash ato ng klaruhon nga naagyoy proseso ang gobyerno pinaagi sa Department of Social Welfare and Development nga mas ma-channel nato properly ang atong mga donations. So we have the Kaagapay donations portal. Hardy, sa ako personally, pag-upan ako na dungog. I don't know, sa ato ang mga media partners din o sa ato mga nagpaminaw, no? Especially that this, ato ang episode is ato po ni delayed broadcast, pinaagi sa ato ang partner, no? Obo sa Presidential Communications Office sa DYMR, Radio Pilipinas Cebu. Nga, basin na makadungog, RD, usa maning kabahid, kining ato ang Kaagapay donation portal. Okay. Yes, ang Kaagapay Donations Portal mao kini ang official online platform sa DSWD kung diin ato nato ipasud ang atong mga donations. Ang donations whether in cash or in kind adto ni mo tupa or mahatag sa atong mga victims sa disaster or internally displaced persons, pwede sa mga centers and residential care facilities kung diin atong ipapuyo ang mga bata, babae, lalaki, mga women with who are experiencing abuse, ang atong mga children in conflict with law, katong mga infants, mga neglected, abandoned, surrendered, naani sila sa DSWD. Pwede po natong ihatag ang atong donation sa atong mga licensed, registered, accredited SWADAs or Social Welfare Development Agencies or NGOs sama sa My Refuge Ministry. Pwede po nato ihatag sa local government unit. Pero adto na to iagi sa online platform sa DSWD where all of your transactions can be traced. Ayun. Kani si RD online man ni RD, no? Makita ni sa ato ang i-search lang nato ni sa Google. So if our ato mga media partners ninyo, if you have time, pwede ninyo i-search, no? Mag-check nato. RD, nganong naatay yun? Well, una, ang DSWD usaman gyud sa pirming makadawat og donations labi na sa panahon sa disaster. And also we notice nga daghang gustong mo donate sa bisan asa na lang. And also daghan sa mga panyag donations ug wata kay balo asa dito pa ang mao mga donations. So to make it easy for the public, especially those kind-hearted persons, ang Kaagapay online platform ihimo aron mas streamline, aron mas masayon. And we can track the donations and we can show that we are truly accountable to all of these donations. And most importantly, naagyo'y report gikan sa atong mga recipient sama sa My Refuge House or local government unit kay doon naman tay database sa tanang nisulod ug asa nato gipanghatag. This is important because we also wanted to make sure nga ang katong gustong mo donate, i-channel nato sa proper donations portal. Dili ka na mga GCash or mga Facebook or kinsa nang ipangbutang sa social media nga donate to this kay para na ibatang tabangan, donate to this kay na mga persons with disabilities. These are all, I would say, charitable ang purpose, pero sigurado ba ta nga ang katong maong donations ni dapat yun sa ilang gigamit nga, I would say, sector ang gusto nilang tabangan. But diri sa DSWD, if you can check, no, mo Google lang ta, makita na to Kaagapay DSWD Kaagapay portal. When you go to that sa tawagan na page or platform, inigtanaw ninyo sa platform mo gawas tong Kaagapay, makita din ninyo unsa may mo donate cash, in kind. You just browse it, run through it, and then you have the different choices. So recorded ang tanang maong donation. At least ang ato ang mga tao na yun sila
portal. nasa Yes, yes, naa sila platform nga pwede portal. sila mo adto dito Mm. og mo paambit RT makahibaw ba sila og ay asa pa yung mention actually na mention nimo earlier no just to highlight this part nga makahibaw sila og asa na paingon. All right. Even before knowing asa napunta, sila actually ang maoy mo pili kinsa ilan donatan. In fact, kadyo pa change. Hello? Yes. In fact, ang donor pwede mo pili sa katong akong mention. Gusto ba mong NGO sa Manila sa may refuge? Gusto ba mo gusto ba mo disaster related sa may here? Gusto ba mo local government unit? So kamo mismo nga mo uy pili kinsa inyong gustong hatagan. In fact, browse ninyo, makita pa yun dito example, disaster related. Gusto ninyo hygiene kits, water, jerry cans, kitchen kits, family kits, or food, you can just take. So sa yun kayo tanawag, sa yun po kayo navigate ang mga important. Kung gusto mo cash, ato po ka sa cash na button. Ang isa may mga tagan, ang gusto ko buhatag sa LGUA, example, ato lang i-mention, Bugo City, mautoy sentro kani adto sa atong earthquake in September last year. So mupili ka ni Bugo, pindot nimo dito cash, automatic na aday na question dito gusto ba kag resibo. Pwede ka hatagan og electronic receipt. So makita Makita yun nila. or ito ta kamutaba namang gyud pay ka na good na intention no dili man kita maingon nga ang kaning akong tabang ganahan kung kini ra yung mga tawhana or kaning tagabugo for example ingon ta tagabugor akong hatagan ni dili tong kuan Pwede ka. kasi pwede Pwede kayo. Kay naman na yung na ikaw mo'y donor, you can choose actually. Kinsa imong gusto mo. Yung preferred nila. Asa ka mas komportable. so at least no nakaroon na to ang gapitan ito nga ganahan nga mo tabang hibaw pa or napaingon gyud sa imong gusto. So, RD, before we continue, I would like to touch with my refuge. Ma'am, can you share with us kung sa refuge o sa ato ang ipakapit? Ako lamang highlight na po ni RD kanina no, o sa mga facilities na partners sa DSWD. Can you share more about it? Kayo ma'am, excited ka ayo din ni about sa kaagapay na kay very okay, relevant sa amo ang work. So my refuge house is a non-government organization na naghahatag og aftercare services sa mga rescue survivors sa human trafficking and abuse. So ang amo ang focus kay ato ang mga survivors of commercial sexual exploitation, online sexual exploitation of children, and sexual abuse. And as a ministry, we run based on donations. Maon na nga pagkadungog din namo abot sa kaagapay portable so, naami mga bata sa amo ang facility. So, because we offer aftercare ng mga services, we accept girls as young as 8 years old. And then, as taas din ang journey namin with them, kay very long term na ang mga program. So, pwede na, abot nila, kay lahat ng minsan ng choice, and of course, yung scenario ng ating approach, makita po na it's a benefit of the child, padayon siya, or stay with us, education. Naami mga bata ang after college, paan, kinahanglan din na sila sa shelter ng pulo. Even though integrated na sila sa gawas, still offer mga scholarships. And then, dako-dako kaayo o possible na mahimong benepisyo din ang kaagapay pangkal sa amo because we have programs na pwede din makabenefit. So, aside from our aftercare services na under sa mga restoration program, we also have the integration services. Hindi ko naghahatag ng suporta sa mga pamilya. Kaya nagatuo man din na di ko sapat or di enough na ang mga bata nila na kung suportaan. We also have to work hand in hand with the family so that they will be ready for their eventual integration sa mga bata. Kaya the girls will not stay with us forever. They can't stay with us forever. Balutatan na sa impact sa long-term na stay sa residential shelters. So, we journey as well with the families na kabalutatan pa ang sa mga pamilya. They need financial stability, they need life skills na mga training. And on top, ana, kay we also have a prevention program where we offer mga free na mga training and seminars about violence-related issues sama sa human trafficking and abuse. So as we
go through the years na we realize what is best for our children, for our girls, for our boys. So ato ang mga nagtubo, no? Nga unsay angay para sa ilaha. And then as we go through it, mas mudako ang ato panginahanglan Support, no? Which is how important na kanang mga support po sa dili lang sa gobyerno, but also of these donations nga kuan nakatabang gyud sa inyo ha. Dako ba ang tabang sa mga donations so far sa inyo ha? Dako jud kay og tabang. Kaya ang operations pa lang mismo sa Myra Regionals nga tungkol sa kadako sa kasing-kasing no sa mga donors, we operate through the kanang warmness gyud ba og sa compassion sa mga tao nga willing gyud nga mo donate sa Myra Regionals. And it's not even just about the monetary nga mga donations, even ang mga in-kind, like they bring so much joy sa ato ang mga bata, sa atong mga pamilya. Case in point, recent namo nga mga donations nga nadawat kay crochet nga materials, di ba? It's not very common sa uban siguro no nga, ay donations crochet, pero di jud na ko ma-explain unsa kalipay ang mga bata to have discovered a newfound nga hobby nga karon kay daghan na silang gipang buhat nga mga crochet nga mga projects. So even sa kana nga mga butang kay makita gud nato unsa kadako sa impact sa mga donations gikan sa mga passionate nga mga individuals nga ganahan mo tabang sa mga NGOs o sa mga facilities sa Manamo. Thank you so much for sharing that, no? Maka-realize po ko nga kanilang ato ang mga ginagmay. Mura ra og wala, no? Simple ra siya, pero dako na day siya og tabang. So, mga donations yun na to is really important. RD, in terms of donations, RD, unsay epekto ani o katong mga individuals ba nga? Well, I do understand. I've met a couple of my friends or kung bitaw nga mga maghimo sila og ilahang own nga mag-fundraising sila, maghimo sila og ilahang I know sakto man gyud no nga nabot na well the valid man pud ang ilang intention maingon ta, especially ako personally nakita nila, but what is the impact? No, kasi impact ani og adtura bulahos dito, and okay ra ba na nga siya legally? Okay. Right. Importante nga masabtan sa publiko ang kabahin sa donations. Kay matag usa na to, gusto mo gyud mutabang dayon. Experience nato sa earthquake o sa Tino. In fact, kamong tanan nakahibalo that we struggled bringing the DSWD goods to the earthquake-stricken area simply because ang tanang taga Cebu naglumba padulong dito sa norte. So, we were caught in traffic for 6 hours, 10 hours, and so na-delay yun ang atong services. So, see, when we are not harmonized in terms of our actions, naa siya'y epekto. Dili dayon maabot ang serbisyo. So, dinhi sa kaagapay donations portal, or when we channel donations properly to the right organizations, ma-consolidated manggod no ang maong mga donations. And therefore, for example, na imuhatag og in-kind sa DSWD, 12,000 bags of rice. Kanang bags of rice nga mayon siyang DSWD ihatag, dili na nato idiretso pang-distribute sa LGU. Adto na nato ipadala sa Visayas Disaster Resource Center. Katong mag-pack og family food packs. Kaya ang atong standard packing, 6 kilos of rice nga naka-vacuum sealed. So, kato siya ma-distribute. The 12,000 bags of rice can be translated into thousands of family food packs. So, therefore, na-equitable distribution ang tanan makasulay sa maong donasyon. Kunya, madapat to namo sa DSWD sa mga families or LGUs nga badly hit or mas maoy nanginahanglan. Ang mahitabo mang good pod kung moderetsyo ang kada usa, kada pamilya, kada grupo, kay tanan mo paingon, aside from the traffic, dinhi na experience yun ako sa disaster operation nga naa gyud overserved and underserved families. So ang nahitabo sa Bugo, tanang naa sa dalan, naa nila ang tanang donasyon. Ang tanang naa sa bukid, wala nakatilaw sa donasyon. Pero nakatilaw sila sa hinabang sa DSWD o sa other government because klaro man ang among distribution sites, klaro sad nga dapat tanan makadawat. But when this is not organized and when it is not controlled in the sense that dapat sakto sa proseso, sakto sa distribution points, maunay nahitabo sa northern part. Nagbantayan nako ang katong mga tao na dalan ug imong lilion ang kanal luyo sa ilang gibarugan,
kung dili puro bugas, puro tubig, puro dilata, daghan kay isa nga tanan, and they continue to stay. Kung sa ilaing effect, risk, danger, pwedeng maligsan ang bata, pwedeng mahapiro sa sakyanan ang mga tigulang nga naa sa daplin and exposed to the heat of the sun. So daghan siya dili mayong epekto. And that's why, as the chair of the disaster response in Region 7, this is one of our advocacies ngadto sa local government unit that we have to make sure nga ang proseso sa pagdawat sa donation check-in yun na sa LGU. Dili na idiretsyo hatag sa taong naglinya sa dalan. Donors, kind-hearted people, I know that gusto nyo tang mutabang. Gusto tang kitay mo tunol. Mahimo gyapon na pinaagi sa ato ang donation through our time and effort. Pero i-check-in gyapon nimo sa LGU. Like mo adto ka, ako mayor mo donate ko og 1,000 bags of rice. I want to help in the distribution because I want to see kumusta ilang sitwasyon. Then mo pa-register ka as volunteer to be part of the distribution sa imong donation. I-organize na ni LGU. I mean, there has to be a system when we do disaster response, or else it will be chaotic. Ug katong akong giingon, ang uban daghang nadawat, ang uban way nadawat. At the end of the day, moingon sila sa gobyerno, wala ta nagpakabana, wa ta nang hatag. Pero actually, dili na government effort ang naadiya, private effort. So, this is really a call to the public. Kay simba ko na ilaing panghitabo sa Region 7, I hope we can all work together how to be more systematic when we want to do the help. So, what is the best way? Through the Kaagapay portal. Kaya kung musod ta sa Kaagapay portal, mo diretso sa LGU, si LGU mo plano sa imong donations. And since LGU will give us a report asa napunta, that will be a feedback that will be given to you by the SWD. Kaya matrack mo yun na nato tanan. So, it's really important. In the side of on the side rather of donations, for example, sa My Refuge, they are licensed by the SWD. Mao po na kanindot kung adto mo sa Kaagapay portal. Kay ang beneficiary recognized, registered, licensed, accredited, which means that they are operating within the standards that is designed by the Department of Social Welfare. Dili ta maadto sa mga hawsyaw nga mga institution nga wala ganita kay balugid sa nang gipanghatagan ug na dapat magyud ang maong mga gipangdonar ninyo. Dinhi sa Kaagapay portal, klaro kay naamon gyud tay pictures, na tay report. In fact, when we started Kaagapay portal, I think last year when we launched it in Manila, sa pagtanaw nako sa portal karon, inigsud ninyo makita ninyo pila na ang cash donations, 3.1 billion cash donations since we started. Unya makita nga local donations ganit ni. So, see, when we use the proper channel, mas makita sa mga katawan nga naadi ay opportunity that we can work together para mas impactful ang service delivery. Ayun, so there is a transparency Yes. kay Boko. Transparency, accountability, and Makita, ease of doing business. Kay ayun. dali naman, kay online portal man. So, it's just a matter of few click of your fingers, suit na. Diretso na mo paingon sa ilang account. Now, in the case of My Refuge, they have already a GCash. Ilan ang i-update ang ilahang information in our portal. Anyone who wants to help those who are victims of online sexual abuse, aftercare services, pwede rin yun dito ang cash. I remember yun, no, katong you mentioned earlier, the importance, no, the impact of, or the implication nga, bulahos na dito. Remember yun nako, kita siguro nagkadaghanan na to diri no, ni-cover dito, or kita nakakita po ta sa mga news nga, in taon ng lugsong ang mga katiguangan, ang lolo o lola, kay wala man diyang mga apo. Yes, there is actually the partnerships group in Manila is the one we have a specific section that is the partnerships. Section. So, yung mga tao dedicated na sila rin ay mag-monitor kinsa na nag-donate, pila na ni-donate, asa napunta ang donations, and of course, the report. Because they have to make the report to the secretary and to the public.
unsa ang mga nature sa donations nga naabot. And the donations can be local and international. So even our international organizations, if they wish to donate, like for example, the World Food Program, mo man yun ang usa sa atong constant donor when it comes to disaster. Nakita na ako sa portal, they donated 12,000 bags of rice to DSWD. Kato nga mga bugas, amo tunggi butang karon sa VDRC. Nahurot na panahon sa tino o sa earthquake. So that's how fast, no? We can actually translate that into food packs nga daling madawat sa mga katawan nga na-affected. So we need to put also sa kaming paggamit aning ato ang portal RD, not just individuals, pwede po mga business Yes, organization. individual, business, NGO, any person, any groups, even students, families. If you want to donate, you go to the Kaagapay portal. Just check with Google. Yeah, ma-browse na dayon ninyo. Even a high school student can do that. Even elementary, they're so techy. No? Yes, more mas techy pa siguro sa mga bata. No, anyway, RD, just a clarification about because sa ato na matay cash and we also have in kind. Sa cash ato naratay QR code ba or let's say i-provide sa DSWD nga portal nga ato sila mo. Actually, inig-suit nimo sa portal, akong gitry og navigate again this morning, no? Pag suit nimo dito, makita ra daw nimo mo donate cash or in kind. So, i-click nimo sa cash, i-divert ka niya asa nimo gusto ihatag. DSWD for disaster, DSWD centers and residential facilities, or local government unit, or SODAS like My Refuge House. So, upati mong choices. Inipili nimo sa My Refuge House, o dapat makita dito makita nimo ang mga needs nila. Although they, like I said, mag-update sila sa profile, no? Para ang kanailang mga wish list dapat updated. Para kung in kind, mayroon sila gusto og daghang materials, educational materials, education-related materials, kaning eskwela ang mga bata, kay part of the aftercare service. O di notebooks, papel, ballpen, mga anak, pwede na. Or you can do cash and then pwede na ka mo remark dito nga gusto ka mauta ni paliton. So, and then automatic we will give you the online receipt. Electronic na tanan. Oh, at least dito no. I mean, and this is giving me idea no sa ato mga private sectors or organizations ba nga who has these isa tinawag ani social corporate responsibility, CSR. Oo, nga yes, that one. Nga pwede sila nga makahatag magunahuna ba sila kung saan itong buhaton. Ansay ang ngaya itong buhaton. And they can also actually nakinamri wish list. Nga kani nga grupo na aday ni siya need nga ingon ani, so they can actually navigate there unsa need ay sa ato ang mga institution. Dili na kinahanglan na sila ang magunahon na kay guided na sila by the wish. Correct. So dili lang di jud siya kuno you can help them asa magid ipaingon ang budget. So ato mga private sectors di if naami mga budget na you can actually go through if you don't have any idea pa asa ninyo ipaingon ang inyo mga accessions or donations. So, the types of donations na to are both cash and in kind. Sa in kind RD, saan man na siya RD, i-pick up na na. Yeah, we can arrange for pick-up points. Pwede na siya. Labi na o, bulk. Gusto sila matabangan. We can make the necessary arrangement. Siyempre, ang gobyerno, mangitag paagi sa support sa atong mga kind donors. But there are, in many instances, sa akong experience, especially pag disaster-related, majority of the donors will always bring it to our station ug asa dapit. Kaya mas ganahan po sila makakita ug giunsa siguro nato ang maong mga items, di ba? And then makita nila sa bulletin board, daghan naman dahil donations, apil na among name din na. Because we also publish the donors name, no, for transparency and accountability. So at least aware gid hibaw gid sila nga mao gid ni ang mga tawhan na pwede na namin tapang. Right. And also, the Kaagapay portal, sa ako nang giingon, easy to navigate. 4 easy steps sa yun na. Number 1, you go to the portal. When you are in the portal, the second thing is select the beneficiary. Once you have selected, you have to type whether cash or in kind. And lastly, na mga certain information gipangutana, you just have to fill it out. And then you're done. Easy na kaayo. Easy ra yun. 4 easy steps. Lingkod na ka sa imong likuran na sa imong sala nimo pwede na kaayo, no? Oo, you just get a computer and internet and then donate.
Easy na kaayo ang pag-donate karon and transparent with accountability na ang kining ato ang donation. And Miss Joseph, just to show you an example, no? For example, nag-browse ko sa Kaagapay, dire na question, how much would you like to donate? Believe it or not, simple, 500, 2,000, 3,000, pili na ka. Other amount, basi ganahan ka mo donate og 500 pesos, less than 500 pesos, wala dyan mo pugong nimo. Kaya naamang kay option for other amount. So, pwede lang yun sila mo click-click. Ikaw nga ginagmay na tabang pwede Yeah. kay kaayo. Then, na question, request certificate of donation. Gusto ka na i-prove that you are a donor to the SWD. You just have to click yes and then press the button, donate. That's So, easy ra kay kaayo. And directed yun. Again, no? Og asa paingon, asa gusto nimo ay pahatag ang imuhang donations. Right. By the way, kani ato cash na to, RD, is tax deductible ba niya siya? I'm sorry? Tax deductible? Oh, yes. By the way, all donors, no? Basta donor ka, matawag na to, you are eligible for tax incentives. That is in accordance with the National Internal Revenue Code applicable for donation. So, pwede yun na siya. In fact, usa ni sa mga importante nga butang nga mahibaloan sa mga donor that you will enjoy certain benefits when you become a donor sa government. There is tax incentives. And also, I think it's important to emphasize na kanang mga information for all the portal users that this is secured and because this is encrypted. And so we protect the donor's information. Alright. So, just want to hear one last time now before we open our floor for our media partners for their questions, clarification. Miss, how do you think helpful it is para sa imuhang sa ato ang mga constituents nato sa ato ang facility and other the same as yours nga naay-ingon ani nga port? I think for a lot of people, ang gikinahanglan na po yun nila, ilang gipangita kay sistema ba or avenue where they can properly donate. Kay I can't count the number of times na i-approach ko o mga ganahan mo donate, they ask unsa ang pag-donate, asa mo donate. So ang ilaha yung gikinahanglan, they have the resource, they have the money, they have the in-kind nila ng mga donations. Ang wala lang nila naibawaan kay kung asa sila mo adto. Kay even though naa talaga katong gi-mention ni RD, makakita ata og donate here, naa ni nga mga GCash, pero of course, as donor, kay naa gyud gihapon imo gina-consider ang mapunta ba na siya sa sakto. You're also after transparency and accountability, and with this portal, I think it offers those things and so much more. Ang ease po gyud of access, kay ang uban po deterrent kay nila if lisod ang pag-donate, if they have to go through a lot of steps, kay give up na lang na sila. Mark, sige, unya na lang ni, kaya daghanap ng steps ano yun, unya kay makalimtan na. So with the portal having just 4 steps before you can donate, siguro after 10 minutes, okay na already no? Right. In Makadunay fact, na it's tayo. mobile friendly Yes. Kahit cellphone na ako ikong i-navigate, akong i-check ka ganiya. Less than 5 minutes, you're done. So, kana mga senior citizens, mga pensionado, basi ganahan yun mo donate, you ask your daughters or grandchildren, they will help you navigate that. So even if dili tech savvy ang ato ang donor kay makadonate yun. And I think another thing pod kay it's easy pod for the SWADAs, for the LGUs, for the USWD, ang fact pa lang daan nga na wish list, like for my refuge house, the fact na naa na sa mong wish list, makabutang may ngadto nga, we are in need good of educational materials, dili lang para sa mga girls, but even para sa ilang siblings na nag-eskwela sa gawas, na yung mga kinahanglan nun may nani ang mga pamilya, or even, like ang mga girls kay they're into sportsman, so mga volleyball, ng mga pickleball, badminton, pickleball kay, kung ano kayo siya to, sikap na kayo, it kayo karon. Like we can write all those down, nga to ang mga donors kay, they don't have to think na nga, unsa man akong ihatag ano, ay ganahan kay kung mutabang ani nga organization, but unsa man ang ilang kinahanglan, so they don't have to kanang pangita pa og number nga unsa may number sa mga refuge house kay mongtan na ko unsa ilang kinahanglan, they can see all of that na sa isa ra ka platform. Thank you so much for sharing that. At least no sa ato ang mga listeners, ito, mga viewers karon, ma-realize na nila nga
easy na daig yun nga mo tabang ang kaypaw ko ug unsa ang among itabang. So at this point, Arlisha and Ms. Julia, we would like to open the floor for the questions sa ato ang mga media partners nga niya karon sa ato ang buhatan diri sa Gordo Avenue. We would like to get the first question. Meron ba? Sir Rico. Yes, sir. Good morning, RD. Good morning, ma'am. First, I would like to ask, basically, NGOs, or personally, I have a fraternity. When the disaster happened in the north, we have chapters in the communities. So we wanted, of course, they've been requesting us to go directly, you know, because our problem also with government, RD, I hope you, okay, even ang basic data na to. Mas mayo kung na'y politika kay dali kaya sila makakuha listahan sa mga botante, no? Mabayaran nila. Pero inig-abot sa mga inane, disaster or other emergencies, we have a problem with government of getting the data. How can we reconcile with this? Right. Thank you very much, Sir Rico, sa imong question. Actually, ang usa sa mga leksyon, no, nga natudlo sa ato every time na ay disaster, kana yung data management. In fact, appeal sa technical assistance, gitudlo sa DSWD to the LGU, is to have this data ready even before any disaster will strike. So naatay gitawag nga FACED, Family Access Card in Emergencies and Disaster, FACED. Ang buhaton ra gyud sa LGU is to administer the FACE to all the families. Store it in their database, kay bao na sila para og pila sila tanan, pilay miyembro, asa ni napuyo, unsa nga barangay. They can actually profile that. So, panalitan, na inasunugan, miingon ta, kani, barangay 1. Iniglili nila sa ilang database, kay bao na sila, more or less, this is about 50 families, about 150 individuals. So, makakalculate na din sila unsay needs nga mahatag. So, sakto yun na, sir. Challenge yun na namo ang data, even in the distribution of the cash relief or the emergency cash transfer. So, hopefully, usan ni sa mga butang nga padayon nga katunon himuon as part of continuous improvement in the process among government agencies, particularly the local government unit. Para ang mga donors sama sa inyong organization, dili makahuna-huna nga mahadtutan mo pa hatag sa maong mga donasyon kay basig dili mo tupa kay wa may klaro ang data. Secondly, I think transparency. So if the LGU is really transparent of the process, like klaro sa ila nga diri mo check in, diri mapunta ang donation, yan na ay report by putting it in their Facebook page or submit a report to the donor. Any donor will say, next time, I know where to put my donation. Kaya nakaplastad naman ang iyang sistema. So, in the Regional Disaster Risk Reduction Management Council, where the DSWD is the vice chair, particularly we are in charge of response, padayon ni sir nga hagit sa among side, how we can unify ang mga efforts sa local government unit, particularly on data management, disaster response, and management of donations. Kay para wala by donors fatigue. Kaya ang mahitabo, magsige ra gyud lumba ang tanang donors. Kay we wanted to paniguro nga mutupa sa atong gusto hatagan. And that is something that every LGU and even barangay level should already start doing as early as now. Nga wa pay daghang nangabot nga bagyo sa ato sa Region 7. Kay halos anak dito pa man sa Manila. Ang ato is always November and December. So we don't have to wait for that chaotic operations again. We should stop rather working in silos. We should already think of a system nga hapsay ang tanang pamaagi sa atong pagtrabaho, labi na paghatag og tabang sa mga mas nanginahanglan. Alright, thank you so much for the question. Do we have other question from our media partners here? Sir Gian, yes sir. Hi, RD. Hello. Okay. So, since na-launch na or na-activate na ang Kaagapay portal, so far, dagan-dagan na ba ang mga nakahatag o ang mga donation, whether in cash or in kind, para mani mapangandaman, especially nga
lauman ang mga bagyo or the worst kasi ni mga mapektuhan because of huwaw. Right. In fact, earlier, base sa among pagtanaw, specifically sa kinatibuk-an sa donations portal, doon na pa, gamay yun actually, 46 donors. Maybe because it's either we have not really talked so much about it, that's why we are doing this today. Kay amo yung ibaligya ang kaagapay portal sa DSWD, 46 pa ka donors since we launched this last year. Pero naka-generate ni o equivalent to 3.1 billion cash donations. Unya, naay in-kind donations ato specifically in Region 7, nakita nako nga naay 12,000 bags of rice coming from an international organization. That was last year. Timing yun kay gihatag ni at the time sa nag-earthquake taong nagtino. And then napoy ni hatag og cash nga para sa Typhoon Tino, iyang yung gibutang sa iyang preferred Typhoon Tino, ang iyang gihatag is 500,000. So makita nato din ang OR number and date when that was donated by an NGO. So overall murag limitado, murag jutay pa. But hopefully with this campaign and through the kapihan at our media friends, please, if you hear groups, organizations who wants to donate, please bring them to the DSWD Kaagapay portal. So easy step, 4 easy steps. Just go to Google, search for Kaagapay portal, and then you can navigate it in 5 minutes. And then you can donate. Aside sa naka-standby na nga mga funds from DSWD7 na magamit for the relief operation kung galing doon ay nahitabo man ang mga bagyo o uban pa. And apart from that, base sa mga ato ang mga nadawat na so far, makimbatan nga paigo pa ba ni aron dili mahubsan kaguduyan ang paghatag og tabang, especially to those affected families and other stakeholders kung mabot man gani ang mga kanang magikadlo ka nga mga katalagman RD. Well, actually, we know that donation is important. No, we recognize that. And in fact, it augments the resources of the national government. But the national government is not dependent on donations. Kinamig siya yung budget, especially for quick response fund. But the point really is, kay bawyod nga kung doon na yung mga panghitabo, ang mga tao gusto yung mutabang. So the donations portal was created to give you a platform online for easy steps para ma-channel properly and ma-manage properly ang mga donations. So currently, I'm sure kani among 3.1 billion nga nadawat, mao na ning gatuyo karon labi na sa panghitabo sa daghan kayong earthquake or disasters, and now with Jensen, and andam gyud. In fact, if you will look at our warehouse in the VDRC, we made sure that there is 300,000 food packs ready at any given time. In the whole country, with my discussions sa secretary yesterday, I think we have around 4 million food packs available for the whole country. So, your donations will really boost our capacity to respond immediately. Alright, we have other questions for our media partners here. Yes. Sir John. Hi, RD John Kimbote from GMA Suparadio Cebu. Regarding lang sa atong partner na institution, pila na sa kabuok RD? Unya, tanan ba nga LGUs pwedeng hatagan sa kuan? Sa donor. Oo, sa Yes. In fact, kanang ato I'll start with the LGU, kanang atong portal, naka-register diya ang LGU all over the country. So kung pila ka local government, gisuod na sa ato ang partnership section or division diya sa portal para bisan asa ka from Apari to Holo, wherever you are coming from as a donor, you can just choose sa LGU. Pag abot sa mga swadas, how many are we in the entire country? Yeah, more than 1,000, no? License, akong klarohon, katuran ning lisensyado sa DSWD. Ang dili malisensyado sa DSWD, dili makadawat og donations through DSWD. And this is what is more tricky. Kay naay sprouting NGOs diha, unya mangampanya sila through the online or Facebook, medyo delikado na. Kaya that is not even allowed, no? So, ang mahitabo is kinahanglan mo parehistro sila sa amo. And once they get their registration, their license, automatic, pwede na din silang mo apply for solicitation permit. Sama nila nga they need donations, naa sila solicitation permit. That solicitation permit goes with their application in the HELPS, which is the Harmonized Electronic
licensing and permit system. Online na po na. So wala na yung physical visit to the DSWD, but everything is done online. So they just have to choose from among the thousands SWADAs or social welfare development agencies and our local government units across the country. So if ever Cebu ko RD, mo donate ko for Mindanao, naara po dito. Yes, they are all there. Labi na karon sa atong talabangon mga igsuon sa Jensan. O ang inyong mga sweldo karong umaabot, pwede ninyo bahinan i-donate para sa Jensan. You go the portal. Pwede jud kaayo. Thank you RD. Sa June 30, sir, nga sweldo. Is pwede po og tibuok sweldo. Ganahan mo. Alright, so do we have more questions from media partners nga na diri sa ato buhatan? From online, wala pa the questions. Nasa online. Nasa online. We have from online, no? Nasa online. How about tong nasa dili, no? Napatay mga, kung kasi ganahan mo donate, karon naguna-huna na mo donate, ayun na huna-huna ah. I-open na dayon ang portal. Yeah, easy na Any kayo. amount will do. Yes, any amount will do. Bisan pa og tag 100. 100 kada bulan. O yun, or 100 kada sweldo. Yeah, why not? Yes. That's charity. That is really what is also being asked from all of us. Yes. You don't need to. Yes, we have question here. Hello, Yes, sir. Jim Ray of SMNI. Adi, nakatambong ko sa atong galing nahitabong Natubag na nila, tapang sa provincial government sa Bugo City. Nag-extend just recently itong mga bagyong Tino, earthquake. Okay. Governor pa mentioned about galing in terms of help that time sa Linog, and she mentioned about sa ang tabang daw for once mahitabo again, gusto sa provincial government nga ang help diretso na sa LGU. Kay katong time magod nga niagi pag province tapos diretso dayon sa Dugay galing nga nagtatabo to medyo nagka-problema. So ang LGU effort ng DSWD dili siya competitors hindi siya atin. No, we are not competing because klaro kay ang role sa DSWD National to that of the local government. The local government unit is the first responder. Precisely, they are supposed to allocate quick response fund para kung dunay mahitabo, automatic they have to give. Now, karon magkulang man yun na si LGU, kay dili man na infinite ang ilahang budget, then we will augment. But ang nahitabo sa earthquake, it's so massive, pulo ka buok hit LGU, badly hit LGUs, plus na dungaga na himong 15. So pagkakita na sa DSWD as the lead for response, dili mi pwedeng mo ingon maghulat lang tag mo pindot si LGU. So kinahanglang mudungan na ta sa LGU tungod sa kadako. And enough, true enough, pag abot na to dito sa pagkabuntag after September 30, nakita yun na to ang devastation. So since earthquake na, ang tanan di mo lihok, mahadlok, automatic food. Ug nakita na mo nga dili gyud na makaya sa LGU nga sila. So murag automatic dip. Pero in fairness, LGU nagpakaon man gyud to ang uban. Pero sila na express gyud. Di may kalihok kay kaming tanan affected. So in situations like that, dapat update ang national government. So we don't compete. And about the instructions of governor nga idiretso na sa LGU, di na iagi sa ila. Yes, precisely. Pwede yun mo diretso sa LGU. But hopefully, diretso yun sa LGU. Check in sa LGU. Dili katong idiretso pero adturas kadalanan nga wa ka kay balugin sa imong gihatagan. Affected ba to or dili? Because in the whole kasi tawag anak ka ng dalan nga paingon sa norte, dili na guaranteed nga ang naglinya sa dalan, naguba yung balay sa earthquake. Affected in the sense, nakabatsyag ka sa uyong, pero naguba ba yung balay? Nadihado ka ba sa imong trabaho? O na-resume na ka dayon pagkaugma? And the only who can really say that they are affected is when they are profiled by the local government unit through the local social welfare or the LDRIM officer or kami sa DSWD nga ni-augment sa ilaha. And follow up lang, speaking of help extended Ardino kay kinahanglan kita mas service. But Yes.
with that time, ano ba, siyempre ang mga eagle food mo health, usahay, kung maas sila records from the LG World Digit, makatag tayo, tungkol kay assessment. So, kung siya time frame, anak, nga dapat bulaton sa bago Muhatag? mo action. Well, parehas sa nahitabo kani to contextualize it. Ang nahitabo sa earthquake tungod kay walay lista, naglisod og lista kay everyone was shocked and dili kay makalihok. Automatic naghatag yun ang DSWD even if the list was not completed because there is a need for food. Pero tungod sa cooperation sa LGU and the families themselves, after nato nahatag na pakaon, gisundan yun na natong profile para ma-generate ang lista. And sakto tong giingon ni Sir Rico nga medyo problema ta kay even as gibuhatan nato, dili gyud nimo dali ma-generate ang lista kay dili man ka kasiguro ang naa diha nagpuyo taga diha ba na or gibisita na diha at the time of the earthquake but they are actually from another LGU. That's why assessment is important. Yeah, so to the donors, the donors role is to just ask pila ka number, dili necessarily ang list. Kaya kung donor ka, you are more interested how many families are affected. So if you want to give food packs, o na 100, muhatag kag 100 food packs, bahala na si LGU mo distribute. And in the distribution, there is to make sure that there is accountability and transparency. Kinahanglan na ay relief distribution sheet. Na yun na ipapirma. Katong faced nga akong giingon. Akong balikon family access card in emergencies and disaster. At the back of that phase 4, makita nimo who actually gave the help, no? So agency for example, the SWD. So food packs, 5 na kabukong nadawat. Dayon Department of Health, you were given hygiene kits, 3 ka buok. So kung na-faced ang kada family, then therefore recorded ang kada assistance. Follow up lang related. RD, how's our ang mga cash assistance on emergencies on other kwan ba? It would take months. Yeah. Ngano man eh? And then Yeah. how can we at least shorten the bureaucracy? Well, sir, atong klarohon nga kanang emergency cash relief or ECT is also an augmentation to the LGU's ongoing effort of their financial assistance. And it will really take time because ang usa sa tan-aw mo nun sa emergency cash transfer is the extent of the damage to the family. And since it's so difficult to assess in terms of damage, mao nang gibutangan na mo sa usa sa mga defining criteria, partially damaged ba ka or totally damaged. And when you reach to that level, you will be surprised. Because ang initial submission, mayingon sila 100 partially damaged, 100 totally damaged. And then next week, mayingon na po sila, mga yung extension, kinapami ipuno sa partially o totally. Extension to extension to extension. Precisely, even if we wanted to finish the ECT last year or early of this year, first quarter, maglisod mi. Ngano? Ang lista siging usab. Siging usab. So, but finally, it's a good report to tell you that 95% of those submitted to us have been paid for Tino and earthquake, 95%. So that's a high accomplishment. Reason sa 5%, no show, not in the area. Or duplicates. Meaning, kaduha na lista ang pangalan. So, kana nga mga reasons ang hinungdan nga nung dili gyud ta maka 100%. So bottom line, that is really an issue on data banking of families by the LGU. Alright, thank you so much for your questions. RD, yesterday we recently launched the Walang Gutom Kitchen. Kani ba pwede po na siya ba nga patabangan pinaagi ani ato ang portal or lahi ni siya? Yes, of course. Happy kami that yesterday, no less than the President was with us to launch the first Walang Gutom Kitchen outside of the NCR or Manila. And the Walang Gutom Kitchen is a facility that serves hot soup, no? It's a food banking and hot soup kitchen. Natay breakfast at 6 a.m. and lunch at 11 a.m. Pero yesterday was a special day because it's our launching, mautong ang paniudto alas 11. Now, to give way to our preparation and to make sure nga plastada og hapsa yun ang among pagpakaon,
sa tanan nga naka-experience og involuntary hunger, meaning naa kay na-experience nga kagutom, dili nimo kaya ma-provide ang imong kaugalingon sa 3 meals a day because of other expenses. So, involuntary ang maong kagutom. Mao ni sila ang priority nato sa Walang Gutom Kitchen. Now, among estudyuhan for this next 2 weeks, lunch lang usa among ihatag. In fact, karong alas 11, mo serve na mig lunch to about 250 persons in the Walang Gutom Kitchen. Now, how can the Cebuano or the rest of the people in the Philippines can help the Walang Gutom Kitchen? This is through the Food Donations Act. Republic Act 9803 states that pwede gyud ang DSWD mo ask for donations in purposes such as this. So, ang pwede nila mabuhat, atong mga organizations can actually donate. We are going to post in our Facebook page and advertise about donations. So, ang donations pwede in kind. Syempre, kay kitchen siya, we would prefer that these are really food that are, we call them primary or secondary. So, example, pwede ang pack meals, di ba ang na mga restaurant, we wanted to work with the Restaurant, Resort, and Hotel Association. Naman ni sila yung mga pack meals nga for sale, o niya, dili na mahurot, pwede na nila i-donate ang uban sa amo, no, sa DSWD. Pwede po ang secondary raw, for example, pork, chicken, vegetables, anything na pwede maluto, apil na sa pwedeng i-donate. However, I would like to emphasize that kanang mga donations, we have to make sure that they are safe to eat, they are properly packed and correctly labeled with contents and expiration dates. Importante nga they are stored in a safe temperature, they are packed unopened packaging whenever possible. Kaya naman yung mga pinutos na, no? So, kinahanglan isiguro na ito nga naka-secured. And if nakabulk ang items, they have to repack them in clean, sealed containers with clear labels. Nganong conscious kay taana, we don't want to commit any mistakes in the kitchen. Food man good ni, no? Masipya ta diha sa atong food na ay madisgrasya nga pamilya. That's why even sa donations, we have to check kung tanaw na mo sa itsura, sa baho, no, we can decline donations. So we will do a sort of like donations drive beyond the kapihan sa PIA, but we are now asking for donors para sa food and also volunteers to become servers in the kitchen. So I hope you can visit. Our friends in the media was there yesterday. Thank you for visiting and joining us. And hopefully, atabangan mi ninyo pagpalanog nga pwede gyud mi mudawat og donations para sa pagkaon in the food, in the Walang Gutom Kitchen. Located at Pier 4, just across Galleria. Then when you reach that portion at the right side, facing the sea, sa primerong iskina, naami sa Ongkingkin Square, we converted that into a kitchen. That's a rented space. And you can see a beautiful kitchen right in the middle of the pier. Welcome ang tanang porters, construction workers, nga nabatsagan ninyo, di na yun kaya sa akong sweldo, ang tanan akong panginahanglanon sa pagkaon. So, everyone is welcome to eat in the kitchen. Pero muhangyo lang mi, nga umuli niya nakagkausa, kausarap po ka mong kaon. Dili pwede balik-balik sa maong paniudto to give others a chance to eat in the kitchen. So how do we do the profiling, RD? I mean, Oh yes, thank you. Salamat sir. So, walk through lang very quickly. Once maglinya ang mga tao, linya yun tano, part of the discipline we will teach is to line up. First come, first served. Inigsud ninyo ang kanata ng mga kliyente, papirmahon yun as attendance because we wanted to make sure kailami sa mga taong nangaon. Dahil na atay i-issue nga PVC card. Ang PVC card, more ATM card, yung itsura, nanay QR code. So, naka-profile namin dito, pangalan, edad, date of birth, work, kung asa yung location. Very basic. Then, you go to a very brief orientation kung sa'yo mahitabo sa kitchen, kay maglinya man jud, then mukaon ka, then kinalan, mo po hipuson yung plato. Dili ni mo biyaan sa lamisa. hindi na siguro. Yes, kinahanglan mo rin yung tagnas Amerika ba, no? Ngayon, humagkaon, hipuson, di mo man ang medyo kunakulangan ta. So, appeal yun na, hipuson, and human, they can pass through the Tara Basa corner. So, we have a corner where we encourage those who wants to read
Kung sa imong gusto mabasa, na yung mga bata dala, pwede na ito padulaon sa kiddie corner. And then they go out. Then the next day, they come. Pagbalik nila, katong QR code, iscan na lang to. I-scan na to, diretso na kas kitchen. So every time, if you're a first timer, you go through the profiling. Importante na mo ang profiling. Because we need to study, kinsa day ang kalagmitang naka-experience sa involuntary hunger. Babae, lalaki, bata, senior citizen, PWD. We have to get all these demographics. Importante na as we study the operation of Walang Gutong Kitchen. The people in the countryside are asking. So Cebu City nandiyan na. For now, inani na itabo. We started it in Pasay. That's one in Manila. Then expansion is Cebu. Why Cebu? If you will look at the statistics, daghan sa Cebu, taas ang poverty situation, daghan ang cases of involuntary hunger, taas ang cases sa malnutrition, based on the report of the Philippine Statistics Authority. So right lang. In fact, the President said, perfect location. Alright, thank you so much for our media partners nga ani Adinino. Daghan nakaito og na paambit no and nagdungog na to nga pinaagi sa mga pipila ka mga inisyatiba, especially sa Department of Social Welfare and Development, pwede ta makapaambit sa ato mga donasyon and klaro na with accountability ang ato ang paambit nga donasyon, ato ang mapaambit sa ato mga sweldo kung naamay inyong ihatag. So before we end our Kapiyan sa PIA, may we ask our guests today sa inyong mga parting statements or if there's anything na wala ka po mapangutana and you wanted to share to the public with our media. So start with you, RD. Yeah, first and foremost, thank you so much PIA for the opportunity. We are now going out to the public, reaching out to you. Please, gamito na to ang Kaagapay, DSWD Kaagapay portal for all your donations and all your resources and all that God has given to you. Kinahanglan i-share ninyo sa uban nga nang kinahanglan. Pwede sa among centers, pwede sa LGU, pwede sa mga NGOs na registered by DSWD, pwede pang disaster. It's 4 easy steps. Please take a look at through the Google. Secondly, syempre, nas-abri na ang Walang Gutong Kitchen. Hinaot inyo ning hatagan og kahigayunan nga pwede sad mong mo-donate diri sa ato ang kitchen. And we will show in our Facebook page the QR code kung saon pag-donate o kung saon pag-volunteer. And once again, we look forward to the continued support of the Cebuanos or sa tanang mga Pilipino para sa atong kausa pagtabang sa mga mas na hinahanglan. Daghang salamat. Thank you so much, RD Shade. We also like to hear from Ms. Judea. Thank you kaayo first of all. Thank you PIA. Thank you po kaayo sa DSWD Central Office for this opportunity and to our media partners. This year, My Refuge House will be celebrating its 18th year. And padayon yung gihapon nga makinahanglan mi sa iyong suporta and you can show that support pamaagi sa ato ang Kaagapay portal. So, thank you po for DSWD for this opportunity para sa ato ang katawhan nga ganahan gid mo tabang ug paambit sa ilahang suporta. Ang pamaagi ani nga avenue, pamaagi ani nga portal kay mas maklaro nato, mas naay transparency, mas naay accountability. And we are looking forward gid sa continued support sa atong mga Cebuanos and even sa atong mga international nga supporters and partners. Alright, thank you so much. Once again, our guest for today, our very own Regional Director of the DSWD FO7, RD Shade Marie Lucero, and of course, our Therapeutic Aftercare and Advocacy Manager of the My Refuge House Ministry, Ms. Judea Rose Dunyas. Daghang kayong salamat sa inyong oras o sa inyong pagpaambit sa mga maayong impormasyon ug hinaot no ng ato ang mga tigpaminaw at mga media partners ani aduna kamoy na kutlo nga maayong impormasyon nga atong ipaambit sa atong mga silingan sa mga kaila sa atong pamilya nga unsa ang ato ang kining ato ang Kaagapay Donations Portal. Once again, this is Joseph Antisa from the Philippine Information Agency and we would like to invite you to stay here because this is a back-to-back no nga forum na to for this morning. Ubay-ubay gid ang ato mga hisgutan karong simanahan no. We have our local government support fund and Bago Pilipinas Merit Scholarship Program discussion right after this together with the DILG Region 7 and CHED Region 7. So please stay here for this another important topic
sa ato ang mga inisyatiba sa gobyerno. And again, this is Josel Antista from the Philippine Information Agency on behalf of our regional head Payetrinan, our assistant regional head Rachel Ross, and the entire team of PIA7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Aduna kamoy mga pangutana, please comment lang sa ato comment section, and we would like to see our DSWD also no to help us answer these questions. Daghang salamat ug maayong bunta.